Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 16. Mutwekere omutegyeki w'ensi abaana b'entaama, mubiheseere ahari kureeba omwihamba, mubaise aha rushozi Sayuuni. Nk'oku enyonyi zitataana ekyashuri kishenyerwe, nikwo n'abaishiki ba Mowabu bari aha nyambukiro za Arunooni nibagira bati: tuha obwengye, otyo emanja z'oburyo, omushana gw'ihangwe otubeere ekibunda kibe nka nyekiro, oshereke encuubwa kandi otareebya abacwire. Encuubwa za Mowabu ozireke zigume omu nsi yawe, ozibeere obuhungiro aha muhwerekyerezi. Orikuhata kwari batakiriho, okucwekyereza kwahwireho, kandi n'orikurubatirira abantu atakireebwa mu nsi. Obwo ekitebe ky'obugabe kiryahamibwa omu kugirirwa embabazi, habeho wakishutamaho omu mazima omu ihema lya Dawudi, omuramuzi orikucwa emanja omu bwinganisa, kandi orikurahuka kukora eby'okwishikirira. Tukahurira eby'amaryo ga Mowabu kwari kwekunika munonga, emyekunuko ye, amaryo ge, n'orubwa rwe, konka okwehimbisa kwe n'okwabusha. Nikyo Abamowabu bari borogyera, buri muntu akacurira Mowabu. Muryariirira ebyiro by'emizabibu ya Kiruharasesi mushobererwe kimwe. Ahabw'okuba emisiri ya Heshiboni n'omuzabibu gwa Sibuma bihotokire, abategyeki b'amahanga bacwire amataagi gaagwo agabaire gahikire Yazeri gakarengyera n'omwihamba, kandi gukagaba agandi mataagi agabugire hoona gakambuka n'enyanja. Nikyo ndikuriiririra omuzabibu gwa Sibuma nk'oku aba Yazeri barikuguriirira. Iwe Heshiboni na Ereyale, ndyakushukaho amarira gangye, ahabw'okuba ebijuma byawe by'omu kyanda n'eby'omwisharura ryawe bibiiremu enduuru z'engamba. Okushemererwa n'okwesiima biihirwe omu misiri erikwera munonga. Omu misiri y'emizabibu tibakyeshongoreramu byeshongoro n'obukwaka bw'okuteera kaari. Tihakibamu munyuuki wa viinyo orikunyuukira omu bwato, n'akaari k'abanyuuki tikakihurirwa. N'ahabw'ekyo omutima gwangye nigucurira Mowabu nk'enanga y'omu rufu, kandi n'omunda yangye ninsaasibwa Kiriheresi. Kandi Mowabu kwariija omwanya mukuru gw'okuramizamu kweyoreka, n'obu aryerusya akaza omu mwanya gwe gurikwera kushaba, taine kyariihamu. Ekyo nikyo kigambo eki Mukama yagambiriira ahari Mowabu. Konka hati Mukama naagira ati: omu myaka 3 ng'eyo orikukorera ebihembo, ekitiinisa kya Mowabu n'obu araba aine ihe rihango munonga kiryagaywa, kandi abarihonokaho baryaba bakye munonga abatiine maani.